دم و همو دمیل باش تماشاوان بودارن هجا از میان حسن د برنامه آواز پنوس ایرو هم برونم میوانه که هونه ایرو ببینن سر اکرانه همی بلون کنه اکرانه برنامه همه میوانه پر گران باهایه رفشنبی را سردم ایرو برد تماشاوان هجا از هیویدارم هون بحثاوی رفشنبی زانن هلبستوان نویسکار لیکولینر خدانه گورنری نامن خدانه هشه انسیکلوپدی ماموسته نواف بیرو هوال رژی رجعت کم ماموسته مبلنگ نکرانه این نکرانه روی باش اسلاو و ریز جبوته و جبو حمود تماشاوانین ای فرهنگ تیوی ای بربانگ تیوی بربانگ تیوی ناوی که گل که گرینگه برکو هردم به دنیای بقیرینا دیکره دنیا هر کس ساعتا و کاری شاش بکلی دیک ساعتا و شاش ندیکر وقتی دقیریا و ناوی هایش کرم بربانگ سپاسیات دیکم سپاسیا هر کسی که خباتا چاندی دیکه خباتا هشمندیه که حضره که به وی زاراوایی دیکه برکو انسان بزمان دبه قومکی متوکی دبه ملتك قبل زمان تيك هر نابي دي ملتنا ويد شيء وبيارجي قالك تشتين وارتن سباسيات لكن ساعات خوش سلافريز بيسا سپاسیات دکم آموزده میوانیم تماشاوانیم من گشک و رسلاوی خودشینن گشک که خواشم باهات نوا ماموسته از دخوازم چند پرساج را بدم از زانم هون براستیش از گلک هز دکم بخونم هلبستین و هون هلبست وانن هون رومان دنیسر رومان پر بالکش من چند چیزو که زاروکا خواندنه از زانم براستیش زاروکتی دم گلک گودنه دیو باوی خون دبیزن یعنی گداری دکن گودنه پیشی هم فکر اخنادنه دا لی از راست بیجم گودنا وشون داتر گل گودنه پیشی سری ساعت خوش جایی کمی بامرا چی گفت شیره چجونه چمیره یعنی بلی از دخوازم کرم که بیجی ماما از دخوازم جوارا پرسه که بدم چما چیروک چما هلبست چما رومان یعنی هون چت کارم بوده که بیجن چما هون چند جاده یعنی فکر آخر یعنی نویسی و چند جرانه هر نویس یعنی رومان به هلبست به لیوده چه خاص یعنی مهمه چه خاص جیوه چه خاص مزنه برکو نها قالك جاري جارمه ويامه ويا جواك جدين ام قالك بشنسن يعني بشنسيا مد بشنسك انسانك هي قافك درفتك وتشكي سريوي او بدرفتي هو بيرهاني دي انسان جير بخوف وره اگر انسان بخوف نگي نهار او بيتصاد دوباره ببه ودوباره ببه وسيباره ببه وچارباره ببه وبدوم افتشی که هانی گوسان نویساندن هلوسته که بلکه لجاری که لهمبر دوباره یا برکو اوتشی که هانی می چما مثلا هلبست من نام بیجن گلک جاری هی از نه وسات شيك انسانی که وسابم گوتا از من خودی رألم پرتوکه من هبن یا از خودی وسا اوکی بوم جذب بیجن ما اتشی که هانی گت کاربه خدایی بو دمر چه بو برکو دفل زاروکتی و افتشی که هانی چیروکو و سرپیهاتی و بویاری ایگا مناف پیرن مزن بون و وانا هیچتین بلکه نوا مده تشنور چاندن چما دی بیجن زاروک حتی 5 سالی بنگه که خود چه دکه و سروی 5 شون و ایجا خو آوا دکه یعنی من هاد وی دارید ام پروسس که ردر باس بون وقتا من هلبس نویسان تنیش خور نویسان و مش اول خور نویسان مش خانم خور نویسان و وقتا منو دست بکر
gelek carî belkî vatşanê belkî heta ez karmê min dereng dest pê kir çima min dereng dest pê kir berku di hişmendiyek me a siyasî a derdorê em pê re hebûn goberê welat û piştre vatişekê hanê yani hetanî ziman jî ne ew bû zimanê ême bû me bi zimanekî din em me dixwên hezrê me bû wergerek me gelek carî ca hezrê xwe di wergerand berku em bi Tirkî ya bi zimanekî de diaxivîn me îca wa zimanê hanî werdigeran zimanê xwe gelekî girîng e gotu motora zimanê xwe bike zimanê xwe ê dayîkê îca vana jî pê re çêbûn helbest belkî qêrîneke awê kêliyê hezkirinek awê kêliyê dengekî ê di hundirê te de yê dengekî hey gotu pêr dixwaz dîmenekê derxe tiştek hey gotu bixwaz tu pê bêje tu pê bîne ziman tiştekî nava te dikele tu dixwazî ya pê bîne ziman elbet her kesek çawa em farqekî gelkî min em însanin lê însan her miletek bi xwe wek baxçek gulek e çawa her gulek cuda bînek wê heye û her însanekî jî bi xwe rengekî ê wî heye belkî ew rengê wî ê wî ji mileta cuda dike ew zimanê wî ew çanda wî ew têgeha age pê li dunyayê dinêre berku vananê êgê me ji şev du diqetînin îca xwedeke ew diçin em dibin êdin lewma jî helbest qêrîneke hezkirineke hawareke belkî bîneke bîna gulekê be tu bijî çîrok çima çîrok mesela çîrok gelek carî em heye em bêjin min çîroka bi xwe nivisan gote xwe ca heta xwe nexe kirasê hinekê din tu nikar wiya bibêj berku erê em zilam hatine dinyayê lê em xwe nexin kirasekê jinekê em ê nikaribin jinê fêm bikin hewl bide ew tiştekî hanê ê jinê ê zilam ê êziyekî ê dînî ew tiştekî hanekî însan ê feqîrekî gotu pê re bixwe wî kirasê hanê dikaribe tiştekî bide bîna wî însanê hanê jê were û ji xwe edeb ew e gava hineka girt weke edeb wêje ew e gava hineka girt xwend wek ew bi xwe xwî ew were ziman yani wextekî min helbestek nivisan te xwend te xwend weke hestê dilê te bîne ziman eger bû bitercime û ji meciyê te re ew tiştekî baş çima roman me roman nivisandin rastî roman mijarina hanê karekî gelkî girîng e divê lêkolîn li ser werkirin xebateke bi xwe projake ku tu dixwazin meselakê bîne li dunyayê yani li dunyayê bi însanar par ve bikin belkî tu dixwazî belkî bi fokusekî cuda bi nêrînekî dinê cuda bi çavekî cuda wiya bîne ziman wiya bîne ziman berku tiştekî hanê ew bike tu dîmenekî jê raxe û heta gelek girîng bi ev romanê hanê bi min ciyê guftûgoyê ciyê rexneyê mixabin ev niha di ev zimanê me wek her tiştekî me nebînî malê ê bazarê ê ticaretê eger zimanekî nebe ê ticaretê û zimanê hanê ji têk diçe em bixwazin nexwaz ticaret li dunyayê her tişt gorê bazarê dijî tiştê li bazarê tune jê nayê xeberdan mesela çîrokê zaroka min ji bo keçika xwe nivisan min navê Hitokê û Papûşkoyê esas Hitokê keçika min e û Papûşko jî ez im berku em niha hatine welatekî dinî li dunyayê û Papûşko di heman demê de pêlîstoka wê ye berku tiştekî hey gişûna bavê wê gidagire ew pêlîstoka wê berku bavê tim ne li balê bûye wî jî rabî ji xwe re bavek çêkir kîrî pêlîstokek bav kiriye pêlîstok wê pêlîstoka a kiriye bavê xwe re xeber dide mesela wiya wî lê gelekî reaksiyon û feedbackê baş hatin rastî jî gelkî kêfa min jî hat rastî ev moralek da min û projeyê me wekî dîjî hene me bidomînin yani jiyan berdewam e wekî de elbet gotar û nivîs û ew ê gotarê helbest ê felsefê ew tiştekî hanê ev jî dibe parçekî ji jiyana me wek karekî ê rewşenbîrî berku ez gerek vê xala hanê jî bibêjim
بركو قالك جاري إنسان هي بل وجهك يعني برهمك وجهيد نفسينه جوانا برجم برهم وي وجهي خطر نبين ناوي اي وجهي نكر بن گفتگوی سیاسی و خبردانی ناغوازه بالناوكي دن يعني ببي يعني سياسية إجواكي تبي ما بس جويدري ناغواز نجم از آلية سياسي الجرم بريدة وقتا إجاك نابه وقتا نابه دبي أو شوية الترسي لما خو نادي بيش إما از لازم إجبركو جواكا مرة ام دجواكي كيدنه ام نوا ملته كيدنه تبينه خلق بيجي بلكي ام بونه 4 پرچه ام هزار پرچه نه و پرچه نوا خود ام خوب خود جدانه و انسان ما بلكي دجمن بركو بو كردبونا ما ام بونه بيوه كي جاب دد كوشن دور بيجي ديمقراطي جرد بيجي كرم ببور مدريش كر سپاس نا پر انترسان قصه دکن بالکش قصه دکن ما مستا پر چند پیام مهنه عبدالله ایهان demir دویجه هل بس قرينا دل مروه اکرم خلیل بار دشینه اسلام روزی خون ام شوندا گلجان خلیل سلاوی خوشبارا دشینه کارینا حسین دبیجه از پر دوی سپاسیا خود خوازم بیجم ماموسترا آلی کاری جمرا کریه و از دخوازم دوی رازی بونا خون منزن که نواف میرو را بینم جبکو که نواف میرو من را بو آلی کاری پیشگرتیان من کر با پرتوکا من و هر تم مورالا من بلنده که سپاس که من عزیز تو هر هفی فرقلينا تشاو على بيجم دلي مير حاول ده مير رب از هيدارم بوانگل يارا شاد ما مستا سيرانا جلال گشوار سلاو روزي خود دیویژن سرکفتنا خود دیویژن دیلبار مامیه و وزیر کنیازی ابراهیم میرزویف جان توتی آمالگردی ج پاولودار باجار پاولودار اوجی کازاکستانی اوجی سلاو روزی خود دشینه ما مستهجا از نها دیسا چند پرسیم جوارا هیا پرس گلکن یعنی دخوازم چند پرسا جوارا وزید به هم بخیر هاتنا که نواب تماشامان هجا از هیویدارم هون نها برنامه ما پارو دکن نک حال بدن مرام ما مستا نواف میدورا پار بکن ریحان پاشای و برای سلاوی قدشین اواج باکیه آذربایجانه یعنی تم دنیای بار بکش فرانسیا امریکا ما بدستوراته من گلک سلاوی من جبو خلقی من یه گل 4 عالی دنیای بلا بویه 4 parça dünyayı bir levolatek de dile خود de zamanı خود de singa خود parastiye نوقتا gavage ew dîmen derketin wa dîmenana nehêrî zane em gelek carî niha difikirin berku em niha li welatekî bûn 45 milyon hejmarê me çi bi ji xwe ji bo min hejmara mirîşkayê zêde ye em nikarim jê qal nakim lê êgê xwediyê mirîşka mihîm e ew pir problem e em naxwazin bidim ez 45 milyon لما 45 مليون دي او هاني كذا افا انسان هاني ايج دلي خو ومجي خو كرن سر كاغذي وكرن برتوك وكرن برهم وكرن مر او كرن هيشتن بواز ماني هاني بمينه سلاف ريزي من جبو حمو او قهرمان بركم قهرماني قالك جاري تاني وسا شروان ناس كري قهرماني او غاوا كتو نافا هبوني ده خو باريز نافا او ده خدي نفسها خو قهرماني او كتو اصل ايو خوشبيرانه که سر کوک ايو خب میمونه قهرمانی او تکارب ستاره ای خب که قهرمانی او تکارب ای خو حزب که تکارب ای خو حزب که تبیکو استریاجی اف جبو من انسان هانه ایگ لدروی ولات بست ساله هاتنه چه کازاستانه بلکه باوزک هانه ای دم استالین و هاتن آویتون ایک پشتیویا هاتن آویتن ازارم با مثلا تراژدیا کرد بگشتی کرد سوویت بره و ایزی به تایبتی و ایدنجی یعنی اوا مثلا کهانه دو درجه سلاو ريزي من جبوان تبا ویدارم بانگک من شخو گلک کد دایه و کدک مزن دایه برکو
انسانك بخو ولاتك قابا قد ولاتك دي انسانك دي نبي او انسانه بولات بولات تروحي انسانه ده واف تايبت من دي هاني لجنبا انسان هاني ببركو اما نهابونه قالك جاري بدر مجارك هاني قالك جرينج هي سياست وسياست مداري نولات باريزي سياست إلو كاره هر كراسك وسبيكر تشتكي دبه يتبق وازي مقالك جاري وقت ولات باريزي تاني سياست فهم كري سياست ولات باريزي او قابك تو زماني خو عزبك شاندا خو عزبك ولاتي خو اخو هر تشي خو عزبك تبخو كارب خو بك رنجك ولات حزي ابك تبك رنجك رنج دني اي دنياي تنه سمبول يعني ورمز سياسات نهاني ولد باريزي يعني سياسات وإيديولوژي نوع ولد باريزي بله بله يعني هم يتخذون سلاف ريز بو انتوا جو ساعات تيجي خوش كرمك سپاس دکم مامۆستا مامۆستا ez zanim hûn gelek zarok ve hez dikin ev çîrokê ve yanî gelek pirtûkê jî xand bi fikra we dê û bav bûne yanî dema ku meriv dê û bav dibe çawa ye yanî em dikarin fikrê xwe zarê xwe ra bi zarê xwe girêdin û ji wana bixwazin yanî em wana giliyê me ve ravixwînin em dikarin îro vî yekê zara re bêjin hûn çi difikirin gor dîtina ve nêrîna we gelekî giring pêşê me gotî bav nanekî dixwe ya dê nan dixwe keçek nan dixwe em demek heye her kesek dem fêkiyê dema xwe ne ê zemanê xwe ne em bixwaz nexwaz em nikarin ji rastiya xwe dûr herin em nikarin ji demê dûr kevin dibe gelek tiştekî me heye peyvek êziya gelekî xweş heye dibe herdem bi demê re herdem bi xwedê re tê wê wateyê însanê ne bi demê re û ne aqlê demê bi xwedê jî nepêre û ev jî nepêre li ber ku ew dibe êdî li hember demê şer dik li hember demê berxwe bi pirsgirêka me herî mezin hey li me aqlekî xwe ê demê çê nekiriye aqlê xwe demê çêkirî gelek divê wer têgihiştin tu îro mezna zarok sibê zarok mezna te yê tu dixwazî ki sibê bibe mezinê te mezinekî kêrhatî be divê tu wê rûmeta hanê bidî wî însanê kehanê tu bidî wî însanê hanê ki sibê mezinatiyê ji te re bike ki te karib te pêşe bixe lewma jî eva tevîna û xelekê nava civakê de wek miletekî yanî wek civakek me zêde bikarin gelek carî me bitirsê tiştekî em jî hînbûne lê metodya hanê êgê têgihiştinê êgî perwerdekirinê her tiştek heyî bi xwe xelkek pisporekî êviya heye divê ev xelekê êvê xeleka hanê yanî weke pirakê dunya bihesibîne do yanî babikalê me îro em sibê zarokê me gavek va xelekane hev dû timam nekir diqetin divê tiştê xwe serboriya xwe hemû tiştê xwe tu bide zarokê xwe bi rengekî renga lê gelkî girîng e tu wê hezkirina nava xwe ber ku îro em tiştekî heyê hezkirina nava xwe a dî û bav û zanîna xwe wekî ziman herî girîng gavek tu ziman nedî yanî tu ziman nedî tu bixerîbê ji hev dire ew wê hesta te nikare te fêm bike tu her tiştekî tu bijî jêr tercüme dike yanî bi xwe tu bikare zimanekî de biaxive wexta tu diaxive tu çiqasî bibêjî çiqa serwext bijî tu wergerekê dike werger jî ew wê hesta hanê pêr çê nake ew dinyake a xwe çê nake dunyak a beş çê nake yani em nikan fikrê xwe ser zarê xwe fêr bikin yanî ew erê ew nabe divê çî tu gerek gelek carî bigire fikir nabe tenê tiştekî heyî tu karî fikir bidî erê tu karî fikrê xwe bidî jî yer bibêjî lê wek çawa bihesibîne niha têrkek çivîka xwe fêr dike difirîne divê tu hînî firê bike û divê tu hînî firê bike ber ku eger nefire wê bibe xwarina roviya wê bibe a pisîka jî lewma jî divê însan fêrî firê bibe hani baskokirî nabe me gelek carî însanê me hevkirine ew dibêjin baskê wan dibirin ya ew dikin ev ya jî nabe divê îca gelekî girîng e gavak tu hani divê em di civaka me de em hewil bidin ew pîvanê hanê ê dunyayê dunya çawa bikar tîne divê viya tu pêk bîne lewma jî li ku dera dunyayê dibe mira bibin hewil bidin hetanî pola pênca
زمانی دای خو زمانی دایکا خو فیر بکن وقت شرطه کی گل ولاته کی ایگل کدری دمینه گلک جاری قلا دیاسپورا دکن گلک جاری نیگه بغداد ایرو دیاسپورایی استانبول دیاسپورایی گلک جاری قلا دیاسپورا دکن دیاسپورا نوا خود Virji نبینه amkın virji دیاسپورا diaspora. وقتی اوروپا دبینه اللي كرد بالتوائي وقال الدياسبورا حتى دولات قدم الدياسبورا بركون هات بحسبين او نقشها هاني كرد وكردستان بارفا دكن بخو او نقشها هاني اذكرم سربيا هاني او بكم شقا زمان حتى كدر هي ونقشها هاني افاده دك ابراستيه كي دي ام نكارن ايدي بيجي كي بي ترك تنكار ايدي بك كرد يكي بو عرب تنكار ايدي بك وهجر ما يجيويش خرج بو او بو يعني تنكار بياو بك بيجي مر راستيا خور روب به يعني دي غوري الكدر الدنيا دي شو ولاتي دي بالسياسه كهاني وك لوبي است نه دولت کار افکاری بکه خواسته که خوب مار پار بکه زمان خو چند خو بپاریز نه تن رنگ سیاسی دی ابراهیم رنگ سیاسی خود سیاست که سیاست ته د تن دولت ته ده جيك دليده تنكار دولاتك الدني اجي د سلطاریت اللي هي يعني تلي ميفانه تهر اللي بكره سياسه يعني كل يوم كان ميوان اجا لما باتشانه ام جاب بركو ام باخل انا جاب الناقتين ام دجمنا شو خرچه كن بيتر وبروبلم كي قال كي افي جوا كان هي هنا بلسرنا في كردار دجمنا چيدكن بكن خوب خوش دجمن هنا سرنا في ازديار دجمن چيدكن بكن خوب خود دجمن الدنيا ير توتي كي كوان لوبي كواني الدنيا يرننه لفي دري چيدكن ام دغرن كاميرا ددن بروان و اكس چتي بردا بوان دبيجا كذا برمو اجا ايدي بار ودكت بيجي بو قعرما يعني اما قعربان يا ما حتى هاد شي صافي كري هيجي تبين جنو والناموس وهر شيء كان بالنقاده جني ازدياي حتى هاد نافا كامبا هولي دنا تبيكو كامبا هولي دبن دستي كردا دي ريزك كردي دي يعني ويا راستيك فاكتك يعني وحمود دعشي هات عفكرن اما سلاك هان ابجي في ورقوتن يعني قال لك جاري شخرا بق من الكدره الدنيا دي فيان برسكري خو روب بين نكارن برسكري خو يعني يبو خاطري بابي خو ديا خو نكارن دبي خو بقر وقت ما دبي خو قلت ازنام نوف راست راستي ناب تشي ناب نوف يشاغي لما جي ابا خالي هاني لو كرن ام دبي جواك كهاني بقرن بوياري خوره بإنسان خوره روب بين ونكارن يعني ملاتي ما خو دجمن خو دجمن يخونا يعني ام خو قالك شوف شي حاجه شنو يا نهات بقرة تشد بالقدرة الدنيا ومزانن چند هاني براتيه و مثلا هان تجار چاره سر نکرنه تو نکار سرناوی برای خود با آخر سرناوی خوشکا خود باوی تو نکار امضا کی باوی القدرة الدنيا هي چی تل سرناوی برای خود یا خوشکا خود امضا آویتی تجبو خوشکو برای خود کتی عبسی دبه شي كان وسا بركو غنيه وانا تو كيف زندان شيء كان نني هكذا بيجي بيجي قلت نيجي خو بزم نيجي خو براتي وتشان بيفا براتي افتي واتي برسكرين نه چاره سرکرین نه خوستنا چاره سرکرین ای هر کسی که لو کدر دنیای دوی خالا هانه آگتی ده تبیکو سینور ایوا دولتانا ده نبا سینورانا ده برسكري خاول بدن برنجي كي عقلي كي هاني بري ليغال تاني نه إيليغال بركو قال جاري إيليغال شخوب سالانه ما هاني دومان دي بخين دستكي بگین دستکی حتی نگی و باری هانی نیک سوق ببی. Mamosta پیامی مثل هفتن گشتلاوی خوش برات دشینن حسویان الماست. جوار سواوی خود دشینه. ایهان دیمیر کارینا دوی ماموستا هلبسته که خوب خوینه. رجال دیگه جار چنده دشینه بی پیامی. از جوار یکی بخوینه. از بکم دودجی رو برکم من حاول ندابو برکم من مجاری مهان از بخوینه مله. من بلا نكري بتشتكي عن النويجي اريد بوشة فر بوشة دما شراء عشقي ذمري جن بيرعبوك ديو
راستی مامۆستا مەبووی پرسیش دخواش را بدن یعنی ڕاستە ku helbestvan wî demê helbestî evînî yanî bo helbestvan çi ye nêrîna helbestvan wî çaxê beriyan serê pirsiya bikim berku ev mijarê evîniya xwe yanî wek xwe evîndar e bo mûza heye ji mûza xwe hez dike wî demê yanî helbestên evîndarî baş dinivîse ev rast e yan na belki ev mesela hanê bixwe jiyan bixwe evîneke dizane gelek tişt heyî evîn cêge evîn tê de nemîne wek xaneyekî vemiriyê û gavek tu yekî hez neke tu ser nagirî jî belki tu ser nanivîsînî jî berku ew hezkirina we însanan ayî dêlê tişna wer derkevlê hezkirin jî tenê nebese berku helbest helbest derbirîneke a heziriyê ne tenê ez bêjim wela mala min xirab bû nizam çi bû ev tişîganê wisa nebû gelek carî ev tişîganê bû lê tu dixwazî tu tiştekî tê bidin nîşandan jî tu dixwazî peyamekê bide berku peyamekê bide va tişekî hanekê dibin va babetê hanê em bi xwe jî gelek carî aliyekî vêne yani aliyekî vêne berku çima aliyekî vêne ez ê niha helbestekê cêr bixwînim tu binêr tu çavekî jî jêkî rica dikim helbest bixwînin ez dixwazim temaşawanê me helbestên me gudar bikin ez pir hez dikim helbestê me bir hemû jî gudar bikin yanî Asyayê yanî Kazakistanê hinekî kêm zan bo helbestê wan me çend car yanî qewmê xwe re nasê xwe re gotiye divê çi helbest niha dixwazim biraya yekemîn ji we bibîzin ji vî şûnda yanî hez bikin ji we ji helbestên me çawa ez hez dikim ji dema çira eşqê vemirî ji dema çira eşqê vemirî cin pîrevok dêw gur û keftar govendê di şahiya meyta de digerînin çar alî diz û keleşin bi diziya cehiz û xemla yarê serxweşin di dîwana patişê dil de kujer xayîn pêxwaz di mijê de şerê taristaniyê dikin ji bêhna devê wan gul diçilmisin mem di gorê de dîsa mir zînê xwe kur û kem kir xanî bi destê mîrê botan hat kuştin meleyê cizîrî eşq û ebadet li xwe heram kir xerîbo li quba felekê xwe kuşt libasê şêxê Hesin ji xwe re kirine kefen xatûna fexra bê tac û text e bê miraz û bext e dil koçer e li xwe digere ji dema çira eşqê vemirî qet ji nav me ranebû şîn û girî dawî nabe xwîn û girî baş e Karîna ez ê vî darim yanî daxwaza te mamoste kir yanî helbesta xwan ji bo te mamoste gor nêrîna we jin yanî rola jin jiyana Kurda da çi qas muhîm e çi qas mezin e girîng e hûn çi difikirin jin û jina Kurd em gelek carî tu zanî tişna de gelek mir tiştê ne ji kîsê me de em merdin gaveke dibe kîsê me em dibin beraz problemek gelkî mezin heye yani berku em gelek carî bû hawîne tevî ku mesela em bêjin çî ji aliyê tiştê hanê de civakek bû hawîne berku ji aliyê jî nêve em gelek carî tên xeberdanê hanê ew dikin lê keve emel dibe tişekî din tiştine henê ne digotinê divê kirinê de werin kirin divê bi emel werin kirin tu bixta bixwaze merdiya me çawa dibêjin berku te gava nîvê civakekî gir te jin bêtesîr kir te qewet kir te pûç kir te avêt te da alîkî nîvî diçiman nîvî jê zarok man
نیویجی کالو پیرما نیویج ما چند حبیجی اوجی مانه ایک تنی یک گووندی لیلخن گووندا دلیل ہوئی و مقامه کی گووندی پیشتر تشتی کی نظام اویا مردیا می برکو ام یهانه مبستا مردی ام نیوی ور بداویجن نیوی دی ور بداویجن نیوی دی ور بداویجن چی دمینه تنی هنه دمینه اجا ام وهنه کنا جی ام باور دکن هندک لی رندک البك رندك هندك خود تشتكي دنه نا اجا مثلا قد في المسألة جيني نها نافا في جوا كهاني ده أبي نه پسنه نه كبر بغاز پسنه جيني بل نه كواز غاز مزبيج ما بكم تشتكي حقي وي اگر تنادي تن حقي قلتن ابن مردي از وقتا قد بيجم جن يعني او نكواز باش مزنام باشي از خودنا باشا نعلم بك حقي وي دبي بدي وقتا حقي كداي از باش نابن حتى دبي اجاز حقي وي نبر محققي وقتا من نبر از هنا كيز كارمج مولا از انسان كي وسا او نا مروف وجريد حمو انسان الحسني لي جين ايجي في زمان هاني بركو نهات نبيجي چاندك هاني قبيه چاندك kolonyalizm gelek babeti ve hani iki kolonyalizm şurobe ne kerebe abdikari şerri kolonyalizmi jibke mecite gavak çarxek ji kolonyalizmi ve ti ser nekevi بركو قالك جريد مجيدة ما خنا جوهرتي قالك جريد مجيدة أم دجمنة خنا مجيدة ما خوانا كري قالك تشيك هاني قبل ما قلت لنا مسألة فريدة مسألة آجني في خالة هاني قالك أو ببي وبركو أبوتين جير النافي يعني دفي ما في جيني وك حمو هر إنسان من الدنيا وبوتين جير النافي في ور أو كرن بركو جين شيء جنی ایک وازمانا پاراسی جنه ایک واز اروکا افراندی ایک مجاندی پیشیا گوتی زاروک جدی سوید به نجبا یعنی سوی گاوگ نواف مر یوانی زاروکای خودی بکه و هاجی هبه و بهتر پیو بیجی و عمر خوش این مای بده لنواف بلکی ویا ناکه نوافی نکه مر دروان نکه نا انسان ما جواکک من دروینن yani ام دیویژن چی زلام گیا نا که وی فداکاری نا که اونی کار که بکی جی بابت کی دید که لی وقتا درب اتوماتیک ویژن که درسینه او زارو که ای ویژن که جنکانو جانا ویژن که دبه او انسان پیشی که به کلاسا دیا مجی گلک جاری سیاست ام مجی سیاست عاد سلادار اگه که ده سروی ده مگرتیه ام هنا قدر يعني نافا كونتاكتنا يعني بكولونياليست صار نافا كونتاكتنا بكولونياليست كده نافا تي اهنگ كده نه وام ايه انسان کوئی ايه يعني ايه رسن ام بيبار ديله يعني زاروكي ايجنا ادو ديا اساسيا جنك چت قصات سروي مثلا ذات ايغا هاني ديفينيرنا هاني واجبك هاني و وتجار نجي او كبركو خلق يجير ريزين نجري يعني خلق يجي بيدر الدنيا بتا سلاح دابا دستي جني ياشتاو كري بتشيك هاني وكري بابا سلاح يشكر او قصال يروكا ايزيا بغري توج او كردا بده دبرك اميري وان هبو حتى يوان هبو يعني تشيك بسر برخدانه شارو كوشتين بو حتى روجا يروجي وقالك جاري وكميرو عارف يعني تشي تيجي براتيه كيان براتيه كيان براتيه قالدك كيان براتيه تقالدك يعني وبخوي شر برادك حتى دوجي شر براكوجي بدري هيجي هي يعني تشي قالدك يعني براتيه كيدك دفيت تشيك هي دواك نبغوتني دبي ديمقراط بعمل دبي ديمقراط اگر عملت انا ديمقراط به كرياري انا ديمقراط به ودنيا نبيجي جنا بخبك ولا يدبي ام نب خب بيجي ولا بيجي از نوافم ودبي از كما نظام از نابيجم از نتشتك نتشتك اگر از پرچاك جوي كاريمن ايبر پرسياريا خور از بير رادبم از كارم تشتكي ببينم از كارم خود تشتكي ببينم از كيري تشتكي ببينم نكو از بين بركو از كيري تشتكي جيان انسان مزن دبي برپرسياريه اگر برپرسیاری بی برپرسیاری ناوی تبک آزادی تبک چه تشتکی ناینه انسان تنه مزن به برپرسیاری آزادی به خوب برپرسیاری اگر برپرسیاری زارو که خو مالبات خو انسان در دور خو نگره
تو بی برپرسیاری تو بر خودکوژی ناوی چی آزادی چی ویا کشتنه رنگی دینی کشتنه رنگی کی دینی کشتنه به ماجی وصل فرصت ایدن سپاس دکم آموزده دیسا چند پیامین تماشاوانین من از جویارا بخونم ریشاد فیراد جوارا سلاو و رزق دشینه ریحان باشای و گلجان خلیل و اکران خلیل سرحات adar Dilbar Mehmet ve Karina Hüseyin Gülek Dina Bakçı me Spas dikim Karina Spas dikim Spas dikim Mamus da herdes işte ki gelek ki zane zilam xu gelek cari xusa mezin meyvidarım jin ticar çavli jinan nekin li zilama nekin berku ne ki çavli nekin ne beji buram vok zilam jin kare parve bike kare heste xonişam kare xoşiya xonişam cana javdir ben dijwar ew jidbe tamarawan anirti amiraniyti wan berku hücre insana de gini wan de nivi mi hene kay beter hene kaje kemtir diye nava gini wan de diyen ay wan de ew hene İja gahta gidip yani tuzanı ya beter nirtiye ne ki mesela gani ariz me bi li awani li çavli jinana ki jin kare bavdır par bike kare dile xoş avdır bike kare tekiya çevike kare kontakte xubini ser hab devleta welata rabe tekli xudnak xoş ki xudnak hatta kare bray xor xoş ki xor çima zilam minakil çavli jinana ki çima jini çavli zilam abi çima jiye fernab mesela me çima jiye fernab berku çima evnaha gelek jari menha girti navi mebnire navi civaka mebnire navi metev'i yani tadi evde çi reza mej hamud dinar he ne ko ez bejim vok din vok siyaset agoli te meşandı siyaset agel serta hatiye farz kirin götübe bi xo evler vi ser xabardan yani vi ser xabardan hatta hazreki modern navi xudke modern navi xudke komünist ke çi tu xo navi ki hazreki siyaset vok disa be minak de ba dini ليدنير يعني بميناكي ديني بفي حزري هاني با برسكريك هاني شار سر نابم وني شرط علم از كردم از ياجي از جيفي جواك هاني جوه نتوامن او منير يعني او نجرينج اشترى حزري مشترى جرينج وقتها حزرك تشيكي هاني جاي تجي فيرد تشيكي اودك وخباطه مجرينج يا بزمان بس خو كردك نبي نمجي yani bejim çi yani ne mesela kahane gibi beji bez xok izdiye ki yani ne bin çima tera bu bez ne siyasete atam siyasete kabul nakim ti çima ra bu o peşre eğer bu gire berhamat te zamanete hazranna te derbrina te aqlahi gridana te atay bu xodit bu xod kurmanji zamanı xper çedik yani ya master çey axate bejin hacate her şey te de axi kedik gelek jaren insane ki vej va kahane de بيجو كريتري ايجي هي برشعبي خور درباس بكن دخوازن امهم بونه مورال خلقي الغشتمبل هناك herkese ki Alman da iştempel mor herkes mor ekle dخه ya mora خاينه ya mora nizamçiye ya nizam alçiye herkesin mor ekle dخه aba bu pis dikin o şu xraptır jinabe loma ji devji vi ev xuberdin yani devji vi mora xuy hani aga deste wadai herkese gitge hain ve düşmana ve xorçe dikin ve avani ya berdin yani ve ne ribazek şol bugün dünyaya da sinore dünyaya yine bu sinor nayır ve halku alem dünyaya girtin sinor ne xode çekerine dar sinor xaracı beben vat şigane ona be sinora und akli xod çekin meji xod çekin ruh xod çekin nava civak ed çekin yani bir daha yani var namine ve halki çaş da azbeke ve çaş ma hazbeke قبام أوقاسي نوا خده أما أوقاسي نوا خده بيت تولرانسن دوی چندا تولرانس پیش کرده چندا تولرانس نکو از رام میجا بگری کی بگم خبر باویم دیروکا خود و نخ خو پوچ بکم و انسان خورا بکم یعنی به ادبیات دبل سرناوی سیاست سرناوی کردایتی سرناوی ذاتی که یعنی به نه به ادبیه
بیادبی برکو جاری ادبی بیادبی آفره ایوانا نه بیادب بیاد دجمناتی خوب کوی دجمنا ملت خوی ناوی شکانه وی جواکانه و هانه خراب کن و عادتی هانه وساعتی سر وی جواکانه آتی جبرانده یا خراب به یرگوت ناوی سیدارم راستیشه مامۆستا باوەڕ بکەن ji bernama me yanî bernama me dinêrin mêze dikin Kazakistanê de jî û dîsa pirstên dibêjin hûn ê kîngê bi Rûsî van bernama hazir bikin wekem fehm bikin bizanvin milletê Kurd yanî çaye hûn ji çi diaxin besa çi xeber din ja bi rastî ji ez xwe yanî dikarim siheta we veguhdar bikim her çi pirjî vere bidin bomê balkêş bibe her dem ez zanim hûn cawê pirsa me didin yanî bê ca pirsekî min namîne hûn yanî mamoste işte yanî ev te gotinê mamoste soye net bêjî gelekî carî berku gelek dibe zimanê we jî hatî bidizîn dibe nasnama we jî hatî bidizîn lê rihê xwe nedize birajo nedize hewl bidin bigirin hejmara dünyayê de tu zanê berku gelek cariye heyî millet me tune bûn dewleta millet çêkirin derfet însana dikin însan gavek ez îro nêl Almanya bima û ve derfetekî hanê vî dewleta hanê neda min ez xwe dêndarê wan jî dibînim min ê ne pirtûk min 20 pirtûk nivisandine herî kêm ji bilî êgine çapkirî ê zaroka nizam çû bi seda gotarê me heyî ne mesele vê derê pê pez nexwe lê bawer bike eger bi seda ê weke newaf dûyî welatê gihanek em jê tên û êgê çûn hatin kuştin û bûn axû û îro kesê nema qala wan jî dike hatin ew kirin derfet însana dike însan derfet însana dixîne rêza însana li ku derê di dünyayê dibin bibin bişixulin kar bikin birawin di her derê de xwedî ew bin xwedî nasnameyekê a pisporî a çandî a pîşekariyê her awê bin welatparêzî jî ne siyaset e meriv çi bi meriv ew e ve ne welatparêzî ye ne siyaset e gelek carî welatparêzî hatiye ew kirin lê welatparêzî gavek te ji çand ziman rengê xwe ê gihanek welat ax û însanê xwe hez nekir welatparêzî bi tiştekî din ne welatparêzî ye vanê nadibêjî vana tiştekî hane ew bikin îca însanê me tu dibîne ew hezkirina wan belkî li ser heft dewleta û heft sînoraya hiştiyekî bimînin yani ew çi heyî tenê ew belkû berku gelek cara heyî nava kazaka de ne ku ya ji nava milletekî de de ne ku em naxwazî xwe ew naxwazin me wek xwe bikin gelek carî ne ew jî heyî gelek carî ne ew sa dixwazin berku ew dibêje tu bibêje çi ji xwe tu Kurd ya dewr de here ورجيك ألماني من برسي مجو قلت ألماني يا تشي كردي مجو أزوك ألمانا خيادك تجمرة تبي ألماني سكني مجورين أصلا من ألمانيا هي ليزنا ألمان بعمل ليز أمولاتي في ألماني بس رئيسك من الجل كي مزن حرمتك من الجل كي مزن جوالاتي رهي قدر فتامه فرجيان دكن هم ديك حرمته خوي ولاتي يا نعم تقدر بيوين زاروكي ما ولاتي ما نوا عشتي بديجي انسان ما بركو الفيدري بركو جارا بيشي قال ولاتك ما تخونا خود يجي مثلا التركي مكاربيانا ابراهيم ناداد قري حاكم التفكير كيري قطين الفيدري تفجي كاري خود سركفتينه دخلنا خود سرکتی براستی هم جی کازاکستان دا گلکی کازاکستان دا جی سردستن راحت جان دکن زان هجا پیامات و هدیه برنامه سیاستی نه برنامه سیاستی هم یعنی کرد بناخب خبرن داخل زمان خود داخل دایی جهلبستان یعنی افگش کرد بنامه و گریدایی از بیاد خواستم بیجم یا نه وسایر باشه مامۆستا هەلبەستێک دژی هەلبەستێک دژی بخوێنم بەرکو گەلێک جاری پێvekî êzdiya heyî dibêje dibê tu wêjî gelkî xweş ye a ji qewlê êzdiya dibêje gava dilê te neyê min bira tu cîranê min be tu neyê min lê gava dilê te ê min bira tu li şerq be li Şam be li Amerîka ya vaşon yani cêkî dibêjî ê min
انسان کی گاوا حو حس کرناوی ولاتی کی و آخی کی و آوی کی و زمانی کی وی چان دانی نبه و آ انسان هایی نبه حس کرنا مبهف در نبه و چاقی بنه نما یا بودن لما جی حس کرن گل کی گرینگه او نابدر کی جانا تنی پیغ رومانسی و تیب او کرن نو سای تشتێک ژێ مەزنترە ئەس تن وا بەریا چەند ڕۆژەم نووسان خۆتە خواردە و ژێ دۆخە ئەس تم دوور لە تە دەگەڕیام di nav stêrkan de di nîvê keskesorê de di nav gulan de di dîmenên nîgarkêşan de di binê derya û ava û çeman de di nav refê xulungan de hemû rê û karên min ji bo te bûn her tişt bi berga xwe ve diherikîn û çûn tenê hezkirina te ji min remma û tu di hemû rehê min canê min de dijenî sînga min ji evîna te re bû qesreke bêderî yê nizanin yê fêm nakin ji min re dibêjin dîn û serserî bê te ez koçberim penaberim û digerin derî bi derim Çend helbasta bêjin mamoste helbastê ve gudar dikim xurayê pir baş e pir xweş e temaşawanê me gudar dikin diparsin dixwazin ji we helbesta ez ê ji warek dîjî bixwînim ji xwe Mêdî dî ber dawiya bernameyê diçin tevî ku ne dewame de bû û me ew kirine berku kenê te bihar e pêre kulîl keş dibin keskesor şax vedide nîsan dibe bûk sêwî pê germ dibin ramûsana te derman e pê birîn sax dibin dil dijene mirî di gorê de aş dibin stêrk li ezmana diçiris kenê te bihar e pêrekanî derdibin berf dibare sax miriyên xwe pêşbîr dikin kenê te bihar e pêre lêvên te ji lêvên te şekir û gezo dibare heft reng xwe li bejna te radipêçin gul bi te re hevînên efsûnî belav dikin û ez dewrêşê evîna te me kenê te bihar e di neynika rûyên te de ezman dimilmile di avê de masî sema digirin êşê dikin nexşên bêmirniya te di gerdûnê de dikemilînin kenê te bihar e bihara emirên destpêk û dawiya her tiştî heyî dawî destpêka her tiştê tenê ya tenê bi melodî hûn helbestê xwe dixwînin bi rastî jî wek bi melodî bi rastî jî spas dikim sehata ve xweş spas xweş mamoste ez zanim hûn li karin yanî dixwazin xewata we heye bername jî digihîje yani bername jî daxil heta çend deqeyê jî dikarin yani bername hûn nedawî pirsekî min ji we heye daxwaza ve millet ra Kurd ra Kurdên me ra yanî daxwaza dilê ve rihê ve her niha hûn helbesta dinîsin romana dinîsin çîroka dinîsin îsa jî mezina ra biçûka ra zaroka ra daxwaza we xwe çi ye bo me gişka bo temaşawanên me daxwaza me li kulera dunyayê de bibira bibin parçebûn û ezî kesekî nagihînin tim razekî yani ezî heta gava gel welatekî hanê gava malek te tune be
عردك تتنا بسر نافيتا همو عردتا هي نيتا سر نافيتا تني تني او كاغازك هي جلسر ريع عرض الدنيا بيدري وبي يعني قالك جاري ام دخوازن بي مال وثروتي كيفن مال وثروتها ملتكي اف زمان وچاند وديروكا وي قابا اف زمان وچاند وميراثا هاني اعزار سالي بلكي مليون سالاي يهاتيه قبا ميراثا هاني مليون سالا وندا بو تشتكي تقلكي خزانه بر باير بتشي پرتالکی کرنگای جواک کهانی وهنه که بگرن تبیشه و تیم نکه و لما چی دبه برا ببه لکدر دنیا دبه ولاته کی وطنه ولاته کی دل خود بپارز دل خود جهاد اگر او نبه اگر ویاجی نبه دجمناتیا او خو نکن دجمناتیا ملت خو نکن دجمناتیا انسان خو نکن و ایویدارم لکدر دنیا دبنجی دناوی ولاته هانه ده هول بدن بوا ولاتنا رتشنا بدن انسان اگر مر بخوازش اگر تا تشتك نداوي ولاتي هاني لكدري دي ببرابل تي بيراو نبه تي يعني تي نجي مرازي خوي ما بس عم يجي دربي ولات والولاتي امتي دجنجي ام نكارن بپارسي كزك نابه خود يتشتك دفجه پارسي و في پارسا سياسي و پارسا ولي و پارسا اني اخدي واتشك هاني انا كاري كي هري مزن عبادتا هري مزن كاري انسان خباتا انسان عملي انسان ونه عبادت هاني بتني دستي وجينا كار بدغري خدير يا جينا قدر بدك وجواب لما يدفي قالكي جرينج دفي دري بهشمنديه كدنا خلق دنيا دنيا يجوك مبون اي وقت دنيا جمال ام دفي خلقي يا ازاد يا خو وخلقي بيجي خوش تنبوني كرهبون بيجي درفتي خوي هي ودرفتي خوي در كيفن ودرفتي خو بباريزن زمان خو بباريزن غير زمان بباريزن شيء ماي بودمك وهري مهم هي چی دبه برا حس کرنه بدن مالا خو بدن انسان خو لکدره دبه و انسان نار نبا عشتی دبه جی شر او ملتكي شر ب يعني ملتكي رزقار تاني ناك برضو زي چاندك مي سيفيل جهاد اسيفيليزاسيون جهاد شر هي بشكل يعني كذا جي نكار برا باش هنيجي نكمل رب بيجي تريكو مثلا هني كار لبني رلي ابا چيد برا ببه حس کرنا برا جي چاند و نرخ و ديروك و چاند اور هبه زمان خو بپاريز بدن زاروك خو ديروك خو يجي فير ببن ومقاربن للسروي عرضي خلق قارب الرزامه بغير دابا ما ريز بيشي خور نقر دبي ام ايرو تشتكي دبن بيشي ما تشتكي دبو دابا ريز في ديروك خور نقر ناخد تشتكي ام جي ريزي دغنتني لما جي دبي بعد تشتكي هاني وك اركك اولاد باريزيه اولاد حزيه عملت حزيه وادنيا حزيه اجنيا حزيه جيان حزيه بدري دواب حس كريم بنقا هر تشتكي بنقا هر تشتكي ند شر تشتكي اني وكين ونفرت و مثلا هاني فيروس سياسي يقولنا بعوضه هي باجي نتني نبس بعد اگر فيروس اخذ باراستني نبه بروي فيروس كيف تكون كارخو بباري يعني زهري بان زهري يا تدبي هذا انتي فيروس تدبي فازدك ما مستا أصليكا قادر بلبلا ما كردا دنگ زيرينا ما أصليكا قادر دنيسا برا ريزدار نواف ميروت تمني دريج جنابي ترى دخوزم بله خلق شو سرهيوه كرمان دو هر کسی يعني قلت بل شو سر هيفي گو رحمتي جگر خوين گوتي دا باور دكم روجه كي وي دنيا شكردات نير دميني گو چما گو خلقي تبر سر هيفي گو اول عرضي دميني بركو قال كي جرينجا ابتشي جهاني كتب بيج البشتا دنياي وام بيج تشيك ما هي مخبي جرينين سر تشتي ما هي اللي ابا او تاني نبس وقارتن زانم صدمي او ما بركو بلكي قالك جاري كي جما لينك كيما بلكي راس ديرو كي بهبو لينك ما ايرو هاي لينك ما بسبروجي بما نكري عمدا كاريو تنكري
قومیتین سری ما پشتر شیمتین سری ما بری ویا کاری خو خلق 20 سال 30 سال 40 سال بری تمنی خود پروژه خود داتینه یه اون کار برا قد 2 سال ها او جتنی لو ما جی نه بجین برهمی وی روز به روز تک دیچین به گلک ویت شانه او بکن می ولات حزی گله جاری بجینه هنرمند کاسه که در دخه 100 کاست 1000 کاست 2000 کاست نه فروت هنرمند چیزی که قدر به زمانه گیدن دو نفسینه نو شوپینگ رویزم دبه او دبه یعنی دسترینه پیرا او دبه هنرمند نفس یک نفسینه 1000 پرتوگ نه فروتن ایتی چا به بابم اگر نه ولاد پاریزی دیگه تونه یا هبی باتا فروتن و هنرمند جیوی بیا و هنرمند هر کسی که نه حوجی بگوتا بجی نه حوجی بگوتا بیتشانه نخو افتشی شاش دیگه دای ام دیگه شاشیا بگرن نتنه راستیا پزنه راستیا راستی هر کسی راستی وی تل جمعی ته گوارتن باشه پیام اگدن هاتیا گش جوارا سلاو رزی خود دیویژن ماموستا جباجار ندن جدولات ندن گش سلاوی جوارا تشینه رزداری دیویژن ورا لودمیلاش پاولو داره نازه میرزوی و سلاو رزا خود جوارا دیویژن ماموستا از گلکی چاور رو بیشم گله شام اکوی اون هات بون میوان برنامه ما براستیجی از آنم یعنی منش که آورا یک گود یعنی فکر روزی که در گشکات یعنی خبردان ها حل کردن از جوارا براستی سپاسیا خود ریجم یعنی هم خاطریم نکردن و هم هاتن برنامه من حاضر بون هاتن و حال بستی خواند براستی میوانیم جی پر تماشاونین مگش جوارا شانه گلکی پیام ور جوارا شاندن که نازنا دکر هیانی روزاییرون یعنی کرده ما کازاکستان از دیویژم دنیا جوان ناز دکه حال بستی ما خواندن نه صاحب من چیگی yani normalde ya Merve normal نه وسای ساعت خوش میان Kazakistan'a gelekim. Az dixwazim ji we re bêjim mamoste ez spasiya xwe ji we re dibêjim. Temaşewanên me giş ez zanim spasiya ji we re dibêjim. Siheta we xweş ve ez hêvîdarim em ê dîsa هم بر بین اکران مهر باخ و خبر دن آخرتنا بوا یعنی صحت رو وست کارم و گوداری بکم یعنی مالی آواز سلاو خبر دن حتی تیجی خوش جارده خوش کامل لیلا چل درگوشی چل درگوشی وی هنه انسان چقدر زاروکه چیم حتی چلی نه که اونی کار بیدیه بفرسم جویه لیلا چل درگوشی چل پیام شاندن اره از بنده مکانیزم چل عبچه کنه ای مایی برای تمام بگوار بام چل درگوش عطا چه ببه بخواست نخوده ولی ویجی گوته بو جاره که لی دماوی و آمن الهفت در نکت نظام روژه که جی روژا بو لیچه نبو ایتا جی نها من خست ناف مشغولی خوب ترکان دیگه از دفی سپاسیاب جوارا دیجم سپاس دکم سلاو ریزی من جبو و همو خلق می کازاستانی و ایگ مگوداری دکن ایگ مفیم دکن ایگ دارم که بکن گزارو که وانی سلی مفیم بکن برکو گلکی گرنگی گرگم نکن اتشی که هم ندین انسان هم نکار جی بغوازن دویم زمان بدنی گم زمان بغوازن دویم حس کرنی بدن گم حس کرنی بغوازن دویم زانینی بدنی گم زانینی بغوازن دویم دنیا کی بدنی گم پرچاک جی دنیای بغوازن دوی دنیای هانی بغوازن و دوی گم حس کرنا اگر حس کرنا زمان و وی هانی نبه افبای هانی نتو حمود شی هانی و ای پارتی سیاسی بشتگاو یعنی والان ولاد پاریزی چند حزی و زمان حزی و کلتور و دیروک و ابونا خوی آ دیروکی و ایرو و به هر جورای خوره حز کرنه ولاد پاریزی نتنه یک فکره لما ریز و سلاوی مجبو هر کسی که یک متماشه دکه ایویدار متشنی مگوته بین گر شاش نبدلی و بجی ام کارن سوی مثلا هنی خبر بدن ام هیجای نورا چعبی و بونو و برنامه بونو و هر کسی که متماشه دکه ریز و سلاوی
جوی داره هر جێکی وانێ ایدر هونه دیسا بین برنامه من مامسته دیسا بین میمونه سپاس باشه دکم ساعت باش سپاس رز دکم لا خاطرتا باش باش